Sagaza tuje ku systeme jamais égalé twizere kudahama kudukurikirana gatanu ku kandi tuje kugira ngo tuguhe izindi updates kugeza ubu ngubu hakaba hakomeje kugenda hagaragara rero amakuru y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kwakira abasirikare bamanitse amaboko b'igisirikare cy'umutwe wa M23 ndetse kikerekana kuri media abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bakomeje kugenda bafatwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze kugera muri 323 b'abasirikare rero bamaze kwishyira mu maboko y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abenshi bakaba rero barimo bagenda bava mu mapozisiyo atandukanye yo muri Rubero, Rucuru ndetse na Masisi yewe no mu bice bya Karehe. Amakuru arakomeza atangaza yuko rero ibi bikomeje kuba kubera nanone aba ex-combattants bakomeje kugenda bagaragara yuko bagiye bafatwa ndetse batigeze banagirirwa nabi. Ubuyobozi bwa gisirikare bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukaba bukomeje guhamagarira abandi bose kwiyunga n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri message yahawe rero abakombata kugeza ubu n'abasirikare batandukanye b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, utibagiwe n'ikizarendo komanda wa 34e Region Militaire akaba yarasabye aba elema b'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda kudepoza intwaro bakagerageza kumva rero umuhamagaro w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi bibaye mu gihe ariko hakomeje kugenda hagaragara kandi nanone intervention militaire zitandukanye zikomeje kugenda zikorwa rero buri munsi kubera yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje gukoresha imbunda zikarishye mu rwego rwo kugerageza kugarura amahoro n'umutekano. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero kikaba kandi cyatangaje abasirikare bagera kuri 7 b'igihugu cy'u Rwanda bafite matriculation z'igihugu cy'u Rwanda, barimo n'abasivili, barimo abagande ndetse n'abasivili bandi batandukanye bakomeje kurwana cyangwa se gufasha umutwe w'igisirikare cy'u Rwanda kuri terrain. Bakaba bose barafashwe n'igisirikare cya FARDC rero kugeza ubu ngubu. Kinshasa ikaba yaberekanye, barafunzwe babajyana Kinshasa. Lieutenant Colonel Guillaume Njike Hazukai akaba ari chef adjoint wa communication w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na porte parole wa operation, akaba yavuze yuko bafashwe ndetse bagafatirwa muri agression ikomeje gukorerwa igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na sovereignty yacyo bikozwe n'igihugu cy'u Rwanda. Yavuze ati dufite preve rero udashobora no guhakana, ati mu by'ukuri abasirikare n'abakomplice babo n'abafatiwe ku rugamba abizanye ntabwo tujye tuberekana, ariko twerekana abafatiwe ku rugamba bananiwe cyangwa se bagoswe. Ati rero u Rwanda ntabwo rwahakana ko abasirikare ari ababo, cyane cyane uwitwa Major Jean Paul Okundu akaba rero ari umofisiye superieur ndetse wa renseignement mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ishami ry'igisirikare cy'u Rwanda muri DI. Hari umukapiteni Nsengiyumva Joseph akaba nawe rero ari muri komandoma y'igisirikare cy'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nawe baramufashe. Akaba arimo n'undi musirikare rero wa deuxième classe akaba nawe yitwa Bukuru Jire, nawe akaba yarafashwe, yarari muri bataillon Vodacom. Hazukai akaba rero nawe kugeza ubu ngubu yaravuze yuko aba basirikare n'aya matrupe akomeje kugenda agaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bayazingira bamara kuyazunguruka cyangwa se babishemo benshi, abayobozi bayo bagahitamo kuyishyira amaboko y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu Colonel Sibomana hakaba rero nanone yakomeje kugenda nawe avugwa kubera yuko ngo niwe uyobora ama operation cyane cyane ayoborera i Kigali nk'uko byatanzwe mu makuru n'abo basirikare. Abandi basivili bafashwe bakaba rero benshi barimo abava muri aka karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane hakaba harimo kandi n'abafashwe bo muri Red Tabara. Kugeza ubu rero tentative zikaba zikomeje kugenda zikorwa zo gukwirakwiza izi ntambara mu karere, hari nacyo cyatumye rero Hazuka yavuga yuko
aba basirikare bose bagiye bafatwa bamaze gusobanurira neza detaye igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi presentation y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyerekana rero abasirikare b'u Rwanda bafatiwe ku rugamba ije nyuma y'amasezerano aherutse gusinywa rero na resolution y'ibihumbi 2008 ya Conseil de Sécurité isaba igihugu cy'u Rwanda kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikakura n'ibitwaro cyahashinze. U Rwanda rukaba rukomeje kuviyora rero izi accord. Marc Hazukai akaba yakomeje kuvuga yuko kugeza ubu perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe yamaze kubitangaza. U Rwanda rukaba rukomeje kugenda ruregwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutera inkunga abarwanyi ndetse no kujya mu buryo bw'ubufasha bwa logistique yewe n'igisirikare bagakoresha no kubaha inkunga y'ingufu. Presentation rero publique y'aba bakombata bafashwe ikaba ije nka strategie ya kampanye cyane cyane kugira ngo bagerageze kugenda basobanura ikibazo gikomeje guterwa na Kigali ku rwego international. Abo observateri benshi bakaba bakomeje kubona yuko kugeza ubu ngubu bikomeje kugaragaza kandi icyitwa masque arrière de guerre par procuration, ndetse aho bakomeje kuvuga kandi yuko communauté internationale yakagombye kugira ikikora. Gusa communauté internationale yo ikaba nayo imeze nkaho ari financement cyangwa se ifinansa ibi bikomeje gukorerwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko yakomeje guceceka ndetse ikomeza no gusinya ahubwo amwe mu masezerano ashyigikira Kigali, ndetse Kigali ntabwo ibura guhabwa n'amafaranga yo gukomeza ibitero ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turakomeza rero tugukurikirane gatanu ku kandi sakaza tuje konti systeme jamais égalé. Turagaruka mu kandi tuzera kudahema kudukurikirana gatanu ku kandi sakaza tuje konti systeme jamais égalé, tuje kugira ngo tubizinda update. Kugeza ubu rero abantu bagera kuri 4 nibo bamaze kumenyekana yuko bamaze gucikana. Aba basirikare b'igihugu cy'u Rwanda barashwe na drone Masisi. Abasirikare biyongereye ku bandi 6 bari barashwe rero. Izo drone z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikaba zarashe kuri uyu munsi wa kabiri w'umwaka wa 2026 muri quartier ya Mongariema Masisi centre muri Nord Kivu. Aha rero amakuru ari gukomeza kuhava, akaba rero ari amakuru atangaza yuko cyari igitero mu by'ukuri kiri mu buryo butunguranye cya surprise, kikaba rero yari amabomba agera kuri 35 yaturikiye rimwe ndetse agahitana abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibimodoka bigera kuri 3 byari biherekeranye. Ibira provisoire iracyakomeza igenda yiyongera, kuko mbere twari twababwiye 6, hamaze kwiyongera 4 bamaze kugwa mu bitaro. Abakomeretse ni benshi cyane bari mu bitaro bya reference bya Masisi, ndetse amakuru aravuga yuko kugeza ubu hari ubwoba bukomeye cyane kubera uyu mutwe wa gisirikare cyane cyane cy'abanyarwanda wakomeje guhita upanika, ndetse FARDC nayo igakomeza gukoresha amafrappe ari direct mu buryo bwakomeje kugenda butungurana. Mu gihe intambara zakomereje muri Katoyi, intambara hazirakara mu buryo bukomeye, igisirikare cy'abazarinda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeza guhatanira muri biriya bice, aho rero ikasenyi no muri sekiteri ya Katoyi hakomeje kuba imirwano ikarishye. Amakuru aremeza yuko kandi nanone tir zigikomeza kumvikana rero kuva mu gitondo cy'uyu munsi ndetse no muri uyu mugoroba. Offensive zakomeje ku mapozisiyo atandukanye y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri ziriya zone de France. Ni mu gihe kandi nanone izindi ntambara zikomeje gutuma abaturage bapanika muri biriya bice byinshi bagahunga amazone atandukanye. Situation iracyakomeje kuba mbi, reprise z'imirwano zikaba zikomeje kugenda zitungura benshi, nyamara hari amasezerano yasinywe na guverinoma ebyiri. Bazarindo bakaba bakomeje gukaza umurego mu bice bigiye bitandukana birimo Warikare, aho rero n'ibitero by'igisirikare cy'u Rwanda bakomeje kugenda babidejwa cyane cyane muri Buhimba. Muri Buhimba hageragejwe rero gukorwa ibitero n'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda muri ariya mazone rero, ariko bibi by'ubusa kuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakomeje kuharwana mu buryo bukomeye. Chef Coutumier wa groupement ya Walo Wayungu muri territoire ya Warikare yavuze yuko
igisirikare cy'u Rwanda cyavuye muri Gasopo kikaza gishaka kudeboroda mu bice bitandukanye by'igisirikare cya FARDC igice cya hariya muri Buhimba, bikaza gutuma igisirikare cya FARDC nacyo gihita gikora reaction zikarishye kikarasa muri biriya bice bavagamo kikabihashya. Detonation zakomeje gukoreshwa ziremereye kugeza mu Gashebere muri lokalite kandi izindi zitandukanye zariya amateritwari abiri ya Walikale na Masisi, hatari kure cyane n'aho imirwano ikomeje guca ibintu ndetse no guteza psychose mu baturage. Amakuru aravuga yuko abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bakomeje kugenda bashaka kudeboroda igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gisirikare gifatanyije n'abazarendo gikomeje gukubita inyundo uyu mutwe kikawusubiza inyuma ndetse cyawurengeje Gasopo. Bilan iracyakomeza kugenda ivugwaho, ni mu gihe igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeza kugenda gitangaza yuko hari amacumi cyangwa se abarenga 10 b'abasirikare b'igisirikare cy'u Rwanda bafashwe. Abaresponsable ba FARDC muri Walikale bakaba bakomeje gusezeranya abaturage yuko amasaha ndetse n'igihe kigeze kugira ngo bongere bagaruke mu buyobozi bwabo muri biriya bice. Kuri uyu wa gatanu Akarmi yakomeje kugenda igaragara mu masaha makeya yongera yisubiramo, imirwano ituza ikongera igasubiramo cyane cyane mu bice bikikije Buhimba. Ubuyobozi coutumier bwa hariya bukaba buvuga yuko FARDC ndetse n'abazarendo bakomeje guhagarara bwuma muri biriya bice bakaresista umutwe w'abateroriste. Turakomeza tugukurikirane gatanu ku kandi ritsakaza tuje Contiste Meja Mezegare, turagaruka mu kanya.